Enyaro badan pindon buram malaka por. Ka buram hau pa hau kuan badamen siam bakoi. Enyaro badan pindon buram malaka por. Ka buram hau pa hau kuan badamen siam bakoi. Enyaro badan pindon buram malaka por. Ka buram hau pa hau kuan badamen siam bakoi. Kohimen ko para. Sa sin ngilawan poi syakane ka por ka bakendang tam ka bakoit tam. Ban karpad yau trai. Naga benda ka jingis ne ka jungu. Benti beneng naga benda jungi. Hagane ka por nginang puson naga gospel jungu ya anis. Kabapra iwe hadu kadvei. Te barro kila leit shalaying laying Henry ujisu ula leit shalom olib. Dangstek perangap ula leit pai shaka temple. Upaid ba barra ula yalum lui yawu. Upat ula shong ban hikayaki. Kistad ain bat ki paidisi kila wan yalam kawe kabriu ya kabalalap baka kelin. Bat kila penyang iya ka hapadeng. Ko nong ikai kila ong hawu ya kane kabriu layo kem hamar baka kelin. Haka ain jongi u Moses ula hukum ba ya kaba kum kane kabriu de banshu lindem mau habanda iya. Mame pat me ong kumno. Kila ong ya kane banriam buit yawu. Bandup iyo kem daw yawu. Henry ujisu ula dem badula to da kashimbriakti hakendau. Namarba kila dem kili yawu ula kemit badula ong haki uto uba kalempop napadeng jumpi to un kawang mau ningkong iyaka. Nangda ula dem biang badula to hakendau. Haba kila yusnu yakane kila leit no barra. Uwe hadin uwe. Stang na kabakam ramba. Ujisu la samarwe. Badata kabriyo ka dangyang hangda. Ujisu la kamid badula ong haka ha kidon. Ko kong. Amdon mano ban penrem yapi. Amdon ko kinran kila jubab. Nyuma ujisu la ong ngaru ngam penrem yapi. Kino but what le pop show. Kohimen ko para mindagasngi ngidang puson syapang ke jingisene kabamap yangi. But ngidon renggat bangi is Sister Judith SABS, is Sister Ilong Benda team member Jongar Retreat Center hangne isong duai aside mangasngi nagabinda jompi barra. But idon roi aga sap kapong, idon roi ka jimpen slay jong amen siem bakuit halo jongi, but mentakas ngi ngin ngap ya ba in kran ha ka fareng, but ngan persyang ban pengala syakaktin kasi kito kiba snotu pareng kamsup kito kiba don jinge ban snotu pareng te ngan sa persyang ban pengala ya ka jingkaran jongi sister ngin ngap ya sister minta. Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, Kohimen ko parabayid how try Jesus Christ. we have just heard from the Gospel of St. John, Jesus forgave a woman caught in adultery. Ngilayos ngo na ka gospel jongo yanis minda syapang kawe ka kende kabalayo ya ka jingma. Without being asked any questions, how many times have you seen, or so to say, with whom you went, he forgave? Kalam dakli kano ka jingkali. Kadno sin u Jesu ulamap yanga badyapi. Neither
did he give any penalty or penance for the sins she have committed. But hanging you Jesu shim la penshitang kin teatro yaka nagabenda ki pop kaba kalale. But just a loving word, go and sin no more. Tang kawe kakandin kabadap da ka jingin ki late wat num le pop shu. Through these actions, Jesus tells that he came to save and not to condemn anyone. Lemba ka nikakti nu Jesu hikayangi badu kdaw hangi but ulawan siya ka nikaparte omde ban penshitom henre ban ma. It also shows that Jesus' forgiveness is eternity. Kaneru ka penishai hangi ya ka jingmap jongu Jesu Christ kalong kabam jukut. He remembers the sins no more. Badu Jesu jukin mau iya ki pop. But human forgiveness is only in the lips. Henry bunsin iya ka jingmap jong ki brio ka tang sakut ha ki remyang shindur jongi. We say, I forgive, but we keep the grudge in our hearts and wait for an opportunity to take revenge. Warlada bangi ong ngi map ngi bunud hapo jongi but ngi aptap yagas ngi ban lepin har put ya ki ba les new yangi. Today, Jesus is inviting each one of us to forgive without any guilt and receive his forgiveness. Mentagas ngi Jesu kot wearing iway pa iway ban map kalam don kano ka put kasam. When we forgive others, we receive forgiveness. Habang ngi map yakiway niru ngiyo pidiang yaka jingmap na ublay. That's what the Word of God says in Matthew chapter 6 verse 14. Di na habangi map yakiway niru ngiyo pidiang yaka jingmap but ngiyo yakane haka gospel jongo Matthews kabang Henryu katsao. If you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive them. Naba ladapi map yaki pop junki way pap upa baneng jumpy when map yaki jumpy ru. God's mercy and forgiveness we receive in our day-to-day life through the sacrament of reconciliation. Yaka jing map baga jingis ne ka jungo blangi pediang man ka por lemba ka sacrament jimpeniasuk. Jesus is not concerned about how great is your sin. Ujisu kinmau hadu katno ngi lepop bashirke Henry upay tanga jingi ka jungo. But the moment you return to him, his mercy will simply flow on you. Yaka kelep mahat pi paino shautrai yaka jingis ne ka jungo trai kanang wantuit halo jungi vai pai vai. And the forgiveness we have received has to go out to others. Baka jingmap kabangiyo pediang na utrai kadeban paino shikiway kadeban tui shal lor ki himen ke para jungi. This outgoing will be able only when we are able to forgive ourselves. Kaneka jingmap kaba deban priang shikiway kanjia tang habang idon ka mensiam ban map yakiway. Very often, when we talk about forgiveness, we think of forgiving others and receiving forgiveness. Bun sin habangi krensha pangka jingmap ngi perkat yala de bad ya ke jingmap kabangi deben yo nekiway. But we forget to forgive ourselves. Bun sin ngi kletru ban map yala de. Let us evaluate and see, is there anything that I have to forgive myself? Tongin ikmi yala de bantip hato don eye ne em hapo jongi gabangi de ban map. Let us be sorry for ourselves, forgive ourselves, and ask forgiveness for our ignorance of the need of self-forgiving. Tongin pan map na gabenda ki pop jongi tongin penyasuk yala de tongin Petru yaka benda kabangi don kam benyasuk. Sirach chapter 21 verse 1 would say, have you seen my child? Do so no more, but ask forgiveness for your past sins. Kaka kitab surat arpo way niya pule kokon hato pilale pa. Hey, to what you let show? But ngan map nagabenda ki pop kiba menno.
Ask forgiveness for your past sins. Many, especially the young ones, fall into desperation, excessive distress, and say, I have no salvation. Tongin panmap nagabinda ki pop bangaro kabangilele kam dame ya ki kina samla ba kina ba ka ba perkat ya kane ka perte ka ba pendrem iyangi I will not receive forgiveness. It's too late for me. lada ngam yo jingmap kan senang slem shushu hanga ban yo jingmap nautrai Yes, beloved brothers and sisters, it's never been too late. ko himmen ko para ba id ngimde ban pen slem shu ban yo jingmap ban ban yasuk yalade. Every time the Lord is waiting with an open hand to receive the repentant sinners. Man ka poru trayu ble wap nagabinda ka jingwan pai jong ginong pop bakla ka bamot da ka kti kabala yar ha ka kti bala pyar jongu. The Word of God clearly shows in Matthew 11:28. Ha ka gospel jong Matthews ka bakadwe arpo pra ka krenhangi. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burden, and I will give you rest. Wan shanga pi baro ki ba stam bat ki ba kya jinkit ba ngan pinja tai iapi. Come to me and ask forgiveness for your past sins. To wan sha utrai Jesu badwan panmap nagabinda ki pabaro ki bangilale haga jingim ga jangi. He waits for our return. He looks at each one of us with mercy and compassion. Utrai uble udang ap ya kata haga por bad ka klip ma jang ga jingwan pai jangi bad dap da ka jingi bad ka jingi sne udang ap yengi wai pai wai. Look at the mercy Jesus, how compassionately He is looking at each one of us. Pet ya Jesu badap da ka jingi sne u pet yengi baro da ka jings no lem bad ka jingi. And telling us through the Word of God, Isaiah 44 verse 22. Da ka ba ong ya ka kitab Isaiah sau po sau ar po ar. I have swept away your transgressions like a cloud, and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. Isaiah. Isaiah 44:22. How Isaac badulai ka ju ka jinkular ka baskem. Nagabinda Abraham upajongu. Okay. Jesus is telling each one of us, I have swept away your transgressions like a cloud. Jesu ong ngalamap iki pop jumpy. But ba ro ke jingle pala jumpy. Return to me, for I have redeemed you. But pai no shanga, wan pai shanga, naba ngalapalait im yapi. Jesus is not looking at our sins. Ujisu jupeshu yaki pop jongi. How miserable sinners we are, He didn't bother. Bangilong ki nong pop ki bahadu katno katnoru, ladang ilong ki nong pop bakordi tru, utrai jukin mau iki pop jongi. He only forgives and waits for our return. Ujisu unang tang ban map iki pop jongi, da kaba up yakata ka kerlip ma jonga jingwan pai jongi. This forgiveness of God is seen from the beginning of the creation. Bad kaneka jinglong ban map iyangi ngiyoi ha ubleru ha kabastang jong ke jingtao barok. When Adam and Eve committed sin, He did not destroy them, nor do He kill them. Haba u Adam bad ka im ki lepop utrayu ublay shimla penjot yaki ne penyap yaki. In the same way, we see many generations in the Old Testament. Ha ka ju kadur ngiyoi ha bon gibryu ha ka ju tambarin. Committing sin again and again, but still God calls them back again and again by sending many prophets to speak to them and bring them back to Him. Wat lada ki pai ublay kilang ngop shingop ha ka pop
utrai ukro biang yaki dakaba pa yaki nongya tulupa hadin uwe pa. Moving on to the next, we see in the Gospel of Luke, chapter 23, verse 34. But niyo haka gospel jongu Lucas 23:34. arpulai saupus laiposau. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Koppa tomap yaki namar kimtip yakabakile. Jesus emptied himself on the cross and surrendered to the will of God and gave forgiveness. Ujisula pentilli yalade halorka dimpana badula panmap nagabinda ki jingduna nagabinda ki jimbakala jungi. Praying and interceding for those cruel soldiers who insult him, spat in his face and struck him. Ujisu udang dua inalor kedimpana nagabinda baro kita ki shipai kila lebeniawu kibala simpatiawu but udang dua nagabinda ka jinkala kabamujongki. Some slapped him and mocked at him. But don't gibala rki beniawu don't giba simpatiawu. From Jerusalem to Calvary, he was tortured, yet he remained silent and forgave. But nadu Jerusalem hadu lum Calvary kila lebeniawu henre ujisu ulas ngabjar dakaba duai nagabinda kiba lebeniawu. Today, Jesus is inviting each one of us to surrender ourselves to the mercy of God with all our sins and sinfulness. Minda gasngi ujisu kot yengi weringi way pai way banduai nagabinda ki bale benyangi but banduai aside nagabinda ka jinkala ka bamudjongi nompop. As we pray the divine mercy, let us pray in tears for the forgiveness of our sins. Kadbangi duai kane ka jing duai chapla jonga jingisne jimbele tongi nang duai nagabinda ka jingma iki pop jongi da ka bajau umma. And for all those who have died unprepared of COVID-19. Tongin duairu nagabinda baru kita ki himmen ki parajongi ki balakala namar ka COVID-19 klamda penkare yala ke mensiam. May everyone receive the mercy of God. Tongin duai babaro ki niopediang ya ka jingisne ka jongobele ha ka jingim jongi iwei pa iwei. Kohimen kopara hakane ka kelikma ngila yo I ba ujisu ulang ka tlang jangka jingma ban ngila yo I ka jing kordor jangka jingma ha ka jingim jangi ngidon kamban map yalade ngidon kamban map yaki himen ke para ngidon kamban duai naga benda ka jingma yaka partei nginang duai shirhem ha kaneka jing duai jingisne jimble da kaba IT ya bar ki kon ki badon kam ye ka jingisne ka jango bale ka jingma pi ki pop lese ninduai naga benda ulok naga benda kalok deina mar ka jimbam treban map I vei pap bun ginga sen kila jot kila pra ai kinang yo ya ka jinga eben map kloi ban pan map kloi ban dem ban bat ya ke jat jongulok ne kalok bat ki kon bat kimi ki pa ban pan map. Let's say ya kiba halor jongi don bon ngut na padeng jongi kiba im haga jingmong ke jing sosi namar ngim treban map im treban pan map ayu jisu ubalong ka tolong jonge jingisene uba map yangi unang hikai yangi ruban map ni duairu naga benda bahara kita ki mensiam balaklan na padeng jongi hakini ki pot bon na padeng jongi kimpa dio pediang sakramen kimpa dio pediang ban pelapop kimpa dio pediang ya ke communion namar naduka por shem lap ya ka jimpang ki haban poino shaka ICU shaka ventilator nginang ai tiru ya ki father jongi ki badan hapdeng ki jing shitom nginang yai betem ban duai na ka bendai father Pauling God duai ru na ka benda father Leo Mary Linda but ki ve ki father ki sister ki repied ba baro badan hapdeng ki jimpang ha ka bangi duai ya ka jingis ne ka jimplay Hakerteng pa berkun bermesil bokut amen kupa cungi kupa neng kalong bokut kerteng cungi
กันวันเกณฑ์มาจงมีกันลองกำมันจงมีหากเป็นเดิมกุมารนั้นตัวไอ้นี้มันตาจึงบามจงมีกับบ้าละกัสมีบัตรมาเป็นมีเกินกันจงมีกุมารงิรุมาเป็นกระเดสมีนี้บรวดลามินีชากจึงเป็นชอยอันไรทุกลายนี้นากับบัสมีอาเมนคุเปลย์กุมารียากับดาบตะกจึงไออุตรายนมพานตะคุยพานเด็กกันเตยบาลากคุยสอบหัวจงเผาจิสุกุมารียาบุคุยกุมลีจงเบลกดวายนันตาจึงกินอมปบมันตาประพอร์จึงยามจึงมีอาเมนงาเงดฮาวเบลปาบรมบอร์บารอน้องเท้ากับเนมบักขึ้นเดาบัดฮาวจิสุคริสคุณมามารเวจงอุตรายจึงมียาบลักคุณทำเสียมบุคุยยาบลักฐานกมารียาเทสุติ Ya belasah ben po Pontius Pilatus lasa nanoknaya laya blateri laya shibaya hagasmi kabalay namipan nakibaya ulakiw siya beneng usyong siya kamon uble pa brambor baro nang tawan pat namisyari ilpataya ngangit hawman siya makud hagabalang katilig makud hagachinga sulok kirikud hagachima ikipo hagachin mi pat kado paragachin imbom chukut amen kukpa bom chukut ngatarwa hami yakabet pakasnam kamasim bachinglong play jun bi de jongri utarai kan rajni Jesus Christ ban pendiang nakamtaran pop chuni bachol kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom bakor dit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe kupa bam chukut ngatarwa hami yakamet pakasnam kamasim bachinglong play kun bi de jongri utarai kan rajni Jesus Christ ban pendiang nakamtaran pop chuni bachol kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe kukpa bom jukut ngatarwa hami yakamet pakasnam kamasim bachinglong play kun bi de jongri utarai kan rajni Jesus Christ ban pendiang nakamtaran pop chuni bachol kaparthe baro kowe Namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe namar kaching sha shitom makodit sa jong u tois ne ni baya kaparthe baro kowe
Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Namarg jing shashitom makodit sa chung. To isnei bariak pathai barok koi. Kukpa bom jukut Ngatarwa hame yakamet bakasnam. Kamen sir bachilong blay ukun ide chongme. Uttarai kan rajuni Jesus Christ. Ban ben biang na kamenta ki pop chungi. Bajong pathai barok koi. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Kukpa bom jukut ngatarwa habit yakamet bakasnam. Kamen sim bachilong blay ukun ide chongme. Uttarai kan rajuni Jesus Christ. Ban ben biang na kamenta ki pop chungi. Bajong pathai barok koi. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung. To isnei yangi barbaro hapertei. Namar jing shashitom makodit sa chung.
Tuisne yangi barbaroha pertei Namar jinsashitomba kordit sa jongu Tuisne yangi barbaroha pertei Namar jinsashitomba kordit sa jongu Tuisne yangi barbaroha pertei Nama jinsashitomba kordit sa jongu Tuisne yangi barbaroha pertei Nama jinsashitomba kordit sa jongu Tuisne yangi barbaroha pertei Kublai bakun Kublai badon mor Kublai ba im junom Tuisne yangi barbaroha pertei Kublai bakun Kublai badon bor Kublai ba im junom Tuisne yangi barbaroha pertei Kublai bakun Kublai badon bor Kublai ba im junom Tuisne yangi barbaroha pertei Kalitani trong kecing isnai cimplay kecubab kalong tu isnai yangi padayak berthai barok kawe Tuisne yangi padayak berthai barok kawe Kucing isnai cimplay kabakar soy nakasyada mukpa pemcukut Tuisne yangi padayak berthai barok kawe kecubab kalong giaro ikacing kraw jongbi Ngiyaro yakacing kraw jongmi Kucing isnai cimplay kaburom bakraw tam Ngiyaro yakacing kraw jongmi kecubab kalong ngasanya hami Ngasanya hami Kucing isnai cimplay kacing maya bomla sempang Ngasanya hami Kucing isnai cimplay ka umpoliu pokersoy na kacing maya trong katrinity bokhut Ngasanya hami Kucing isnai cimplay ba omla ban sempang daki briu ni daki angel Ngasanya hami Kucing isnai cimplay pami kacing imbat kacing kemen Ngasanya hami Kucing isnai cimplay kabakam kor banya kapeneng Ngasanya hami Kucing isnai cimplay katalong ki kampala bat kicing le kampala barok Ngasanya hami Kucing isnai cimplay kabakentup ya kaperthai barok kawe Ngasanya hami Kucing isnai cimplay pawan hiar sa kaperthai hakadur kaktien palawan longdo Ngasanya hami Kucing isnai cimplay pami na kadin mong kadonut ujisu Ngasanya hami Kucing isnai cimplay padon hapok donut ujisu padap jing isnai kamtam ya kinong pop Ngasanya hami Kucing isnai cimplay padon hakayu kharis bakhut Ngasanya hami Kucing isnai cimplay hakabaseng ya kabalang bakhut Ngasanya hami Kucing isnai cimplay hakabaptisma bakhut Ngasanya hami Kucing isnai cimplay papen manhok yangi Ngasanya hami Kucing isnai cimplay pasenran ya kacing im jongi Ngasanya hami Kucing isnai cimplay pakedup yangi kamtam hatmir kacing yap Ngasanya hami Kucing isnai cimplay paayangi kacing im bane junom Ngasanya hami Kucing isnai cimplay padon rengkat batngi haman kibenta kacing im jongi Ngasanya hami Kucing isnai cimplay bayadayangi na keding jujok Ngasanya hami Kucing isnai cimplay kaatiar kacing kala kapumut kinong pop bae donut Ngasanya hami Kucing isnai cimplay kacing longdok ki angel
Pat kecing bom champang kirim kut Ngasanya ame. kucing isnei jing play kecing bom la champang ya kicing maya play Ngasanya ame. kucing isnei jing play kapase yangi na kecing cencar paro Ngasanya ame. kucing isnei jing play katolong kecing sup pat kecing kemen jongi Ngasanya ame. kucing isnei jing play kapakot yangi da kecing sudah sya kecing imbasisha Ngasanya ame. kucing isnei jing play kapakentup ya paro kimati jong u Ngasanya ame. kucing isnei jing play kapan senget jong paro kicing thau play Ngasanya ame. kucing isnei jing play hakapa paro ngiyo jing isnei Ngasanya ame. kucing isnei jing play kucing tengen bathyang ya kitu kibaleng amin sim Ngasanya ame. kucing isnei jing play kecing kermen kitu kibadu jing kermen Ngasanya ame. kucing isnei jing play kecing jak thai kitu kibasyam jenja Ngasanya ame. kucing isnei jing play kucing pelaj naki klam Ngasanya ame. kusnam berko batu nya kedunut jong jisu panlong kathamai kecing isnei yangi Ngasanya ame. kusnam berko batu nya kedunut jong jisu panlong kathamai kecing isnei yangi Ngasanya ame. kusnam berko batu nya kedunut jong jisu panlong kathamai kecing isnei yangi Ngasanya ame. Ko Jisu, ngi kun jame, ngi mane yame, ngi karpad rit yame, nagabinda ke jingis ne halo jungi, melonge jingis ne jimbrele, melonge divine mercy, ko trai, hikai yangi, ban map I veipa, ko himen ko para la don mano na padeng jumpi, badang snow kolma, na mar pim don jingsu hayinga sem, lese pim la ban map yaki bayit batoing jumpi, lese don mano haka jingim jumpi, pisham jinge ban man pan map, pan bornau Jisu akan ikelik ma, ongyo Jisu, nga yala te ngalong ka batalot like no ya ka bor jame ko trai pensle ya nga yidaka ta ka ju ka bor ka batalong ya me ban ma ya bar ki balle bein ya me ko Jisu hakane kerlik ma da ka badon rangkat bad me hakane ka sakramen ba kuit tam ha duan na koloi ban map ya baro na ma ka jingi melong ka jingi sne jimble ka ba map yangi ko trai map yangi kumjuro ya bar ki kon ki bala ya kalam da pen kare yala kamen siem don bon ki kon hadim pen koi kila sakut hadim pen koi nama ha ka por jang ka jing khalat kim padio ban pen kare kim padio ban pan map kim padio ban pen ya sup bat me don bon ki kon jame kila ya ha ka pop bashir kai bar ki don ro ki ba sakut nama ka jim pen shitom shipor ko Jisu pen kare yangi vai pai vai ladangi im nengi yap ngilong ki jame pen kraya ka doni ur kamen siem kumjuro ka Jisu khaner la ka kti jame halor baro ki bapang ki bashitam halor baro ki kon jame kargo kar do batrai ya baro ki father ki sister ki pastor ya baro ki kenhon kristan ya baro ki hindu muslim buddhist jainis ya baro ki bambat don jinge tru ki ba la sakama ya baro ki nang yo jingai ke jingar ko ai baro ki hospital minda ki nang dap daga borjo me minda haki ICU haki jakaba ki don haki ventilator ai ki nang yo bor to mai minda ai ka partai baro ka ve ka nang yo bor minda ai ki ka jilla jo ni nang yo bor ya baro ki parish ya baro ki tain ya baro ki district ya baro ki binda jong north east india ke nang yo bor to mai minda ko Jisu ni shania hame ko himen ko para haka jakaba pedon naga jakaba pedon rag ti jambi shau Jisu badia roya Jisu rangat bat ki bayit batoin jambi hallelujah 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 kotrai Jisu kataya bar ki kon jame kataya ki dong pambara kataya bar ki badon hapadengi jimma hapadengi jimpang ka bajur namar ka COVID-19 ko Jisu dong bon ki kon ki bam yo oxygen shu bon ki hospital katrai penyo ya ka badon kam ko Jisu namar mamen mala prasad na itli ko mochani ban mala jingim yani oblei ko pa dab da ka bo dab da ka jingisane dab da ka jingma ki ne mapi ki pop jangi barro ki bamla ben pan ma hagane kelle ma ki bamla ben yesu hagane kelle ma naga benda jangi ru ni dua minda ai bar ka barte kanang ya ma de ka jinsu ya ka jingi ya ka jima
ya ka jing is ne ka jome kar ko pat pen ko ai ka Yesu yang i baro hallelujah 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 patrai Yesu nginges kem bamelat pensle yang i da ka jing is ne jome melong ka jing is ne jemble pensle yang i pensle ka donur ka men siam jongi pensle ki inga sem jongi pensle ki mi ki pa ki himen ki para ki kon gekti ya baro ki bakhinga sem pensle ka balang baroko way da ka jingis ne jimble ko Jesu melong ka jingis ne jimble min da ka ne ka lemat da ka jingri ble ngin da ka ma tu Jesu paninam pan ya ka jingkur ku halo jongi iwai pa iwai Kerku yangi kerku try Kerku yangi kerku try Kerku yangi kerku try Kerku yangi kerku try Shanti yangi shanti try Shanti yangi shanti try Shanti yangi shanti try Shanti yangi shanti try Yada yangi yada try Yada yangi yada try Yada yangi yada try Yada yangi yada try Jesu 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 En roh utara Jesu Kristus ko himen ko parang nginang ya kendo biang ha ka por kinye baje naga benda banduai ya ka jing duai rosary upa bakuit ulabu ya ka jing dumu minta kasngi naga benda ki kulung naga benda ki kinna ngidon kham banduai naga benda jongki kinang pinang yalam ya ki kon jampi ki kulung jampi baro ha ka ne ka jing duai pautrai un pensle ya ki baro lembaga jing asylum jangga maria te soti tangarang pingan ma upi nang ya share nang kot nang ver ya ki weiru ki parlok ki marjan marpa jompiro panya shimendalang ha ka ne ka jing duai ai ba ma ki baro ki nang ya jing ai ka jing karku lemba ka ne ka jing tre shitom changi ublain karku ya pi baro